Kedamtang jang mi pori phai krisir cap arni ni jang karbiang long arlo kido ghelani BJP asa hemalong bangsuri ki thom sosial muluk aphan BJP asong along kedeng pon Karbiang long Autonomous Council bangphu kili kangpa epor nangkate bogwa majo BJP asong an sose jakong kachapathi thumu choji aphan ghelani BJP asa hemalong bangsuri ki thom sosial muluk aphan BJP asong along deng pon lo Pawan Kumar Pen, Kachari Ponamaya Long, Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang, MP Horen Singh Bay, MLA, EM, MSC Laben BJP Asong Along Klempang Bubang Piatum Pen, Bangso Maya Long Chetong Ponlo. Bangso Maya Long Pen, Constituency Sir Kep Aratum Preg Jamra Chari Asong Pen Kevang Atumaphan, BJP Asong Along, Arona Tang Pen Deng Ponlo. Bangsong Bongpen, Agriculture Board Chairman Agustin Kramsa Pentami, Chinthong Constituency Arlo, Bang Pharo Krek Thomra, Hini, Amuluk, Preg Jamra Chari Asong Pen, BJP Asong Along, Wanglo. Maya Long, CEM Dr. Tuliram Longhang Pen, Kethan Ponke, Abana Ve Lapen Akimia Ve, BJP Asong Along Kedoan Ke Abana Kimi Puchi Pute. Lapen Kaching Thora Saya Mota, Klempon Bom Nang Osi, Maya Long, Rarapan, Ningkapathialam, Than Pondo. Heroni, lapen ke cirigende, lapen langnipi, lapen ke habaipo, lapen ke pithum longkhan, ayin pen, pinina dom, Kongres lapen, ALCC lapen si, EPSLC pen, BJP na dom nang cipawak dom lo. Dom na letom, BJP lo, nang dom lapang tanang dom pine, long dom dan piaji pina dom matari, BJP lo nang dom long de, akimi apa nari dom mang letom. Nili berkata, Kongres pun BJP dalam kita lo. Nili alam Kongres harus siam dalam lo. Lasinan BJP dalam tak siam dalam lo. Mana dia kata, itu saksikan sidang lo. Oh sorry, alam itu. Papa pun sidang lo, Papa pun dalam lo. Alam li tiket dalam lo, lapen ke IM dalam lo, chairman dalam lo, non MP malah dalam bang itu. Lasi BJP dalam kaki apa boleh? Dong kamu kampen wiki be Karbiang Long Live.